Ke jingpynduh tiket yang kan ktah shibun ke thong jingjop jong Kyrtong jong seng United Democratic Party UDP laong Bah Bindo M Lanong ke jingiakynduh bakilat pathai Khubor mynta ke sngi. Bah Bindo ura batai lypa baka UDP kanumpoi palat cipongut ki Kyrtong ni ke Elekshon arjar arpulai katba ki nongialam ki phohsniew kynsha ban poi chaka thong lai pongut. Laong ru lada jingpynduh tiket ke UDP kala ban job khatsan ngut. Ula pynpaw ke jingbynniaw bagi nongialam ke seng kila tiket ki riewmakia seng katba kum uwei unong seng ban nong standur ke UDP ki nut ban pynduh tiket Ulaong bagi nongialam ke UDP kila riam hasang kawya banyale na East Shillong kaba don marsiteng ki nong tap vote bamde riulum. Ulaong lada ngaken ria ke seng kongres ne BJP ngala banyale na East Shillong. Ulas ngusi ru banyui baki riu sting jinglong ki tiket katba ki bakhut besuba kim ailat ban syakri ki patba. Ulaong ba ke UDP kamdon Kyrtong na nongkram konstituensi na kata-kada ulapan tiket nang te. Penban kinongialam jaga seng ki ai sya uba lambor malngyang ubala keliang seng labon wat ula penkut. Jimom yo ke tiket tak. Nang ayo lagi tiket te. Nym Jop Palat UDP ru ngatrai. Kin Khubor. Ki ong kenya yo kan no ong lypa mo. Yo community lypa. Ngang ong UDP dak yo buon Palat ru sipo. Dak yo buon Palat. Ngangai bakinum poi sipo. Nga tambang amlong yang tu Kyrtong arngut langut ala lypa itu bah khamat bah penduduk tiket yang tu ala lypa sampai dah kami result I predict nak mentar sini nga itu lupa itu arngut langut itu bah khamat ala lypa persia ki patba nak ni kata balai bagi penduduk tiket yang beriau bolong nong seng satu parti penduduk tiket le. Tapi dan iban ong lot tidak iban batai. Kadai kejing phohsniew kynsha. Kadai kejing phohsniew kynsha. Lypa. Kini yo lypa. Dan mengantu te serai. Katsan te posisi serai. Mynta dunong ubah du badan dak sngiu sudah. Diki badan dak sngiu sudah. Badan kes, badan kane, badan katai. Yang ni bakhut penduduk weng. Sim daki jabok daki jaban parti. Berkat. Lambar karena teli parti lale. Bila daki ayu bakhut, daki ayu nunong beriau badan apa ka. Ubadan nak UDP. Ngan periang ke? Ngan periang. Daki la ai. Haba balam buar nak ni ka baladem. Kani pemayat dah ya untuk araja kapra. Bila nak kamu independen, dah mula naik. Cuba kata nak kenam, ada kata kongres. Dengan pediang kamu kan, lelaki ayu badan nak UDP dengan pediang. Menyatakan kat dengan kesan. Araja kapra ke UDP kamdon kandidat nama kram ngalet nak tak. Berkiong yang banyelek nang ni nama kila yang kerak, menriam yang banyelek nama kila yang kerak. Setengah dengan kelas seng. Lang elek nak ke kongres dan ada ke BJP, lang ni nak nulung seng ngam job nama kila yang kerak. Marsi teng te. Berkiwe kita menriu bangi. Marsi teng. Ngatip mengaget. Nak ingin kontes. Dan orang iki kin priang yang wanu melek asyuk nang tu yelek nang tai. Wanu melek asyuk nang tu yelek nang tai. Kin priang saya ingat. Kin priang saya komi kata. Tentara ya kecil orang kini pun yang terbeli ngangat pun yang iki nama ngasutu lupa besi kuat tambal banriam yang don itu kacing lalot balada udon utu ngingin don sya jengai le desa po baba bueno ini hakani ka leak hakani ka po berang leak long na utak defeat him during itu ni ka satu poin bertinggal ke lik dia ni kalau dah bawang yang kani ke poin nak try dia eliminated me kila la ban weng yang ni taki skop kuntakan makin salong no uba ar salong ban kong uba lain salong ba ar bukan tak ngayi kalau kita kata jingi cuma kong ndoi
Yang a uriu uba pai ba ki keleng-keleng. Ngasih tu ifi. Uriu ki keleng-keleng. Kita kita puan yang ala sewas balai ba untuk. Kita kita puan yang ala sedentia, puan yang ala keleng-keleng balai untuk. Kita ni jisong go kita dah. Kalau mana le Shillong ki bahe ngala poilu sha do shalngam gabaya kejar ko si sengir ko tu gari bhai la ya lut chalo gari khasi gari Shillong ko he mo poilu la poilu to chetu ka jat kita ni ngala ti to wan ta bang la poilu ki et du keleng ya don te song adon disi ka usil ka ta fe henry usil ha disi ka usil menta banyo tung la